Yes, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi kabisa rero yagutse ku isaha y'isa 4 n'igice. Ni abasore berekezaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo aho bagiye kuba rero bakina umukino wa nyuma mw'itsinda ryo gushakisha rero itike y'igikombe cy'isi cya 2026, dore ko rero amahirwe ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda rero yamaze kuba ayoyoka nyuma y'uko batsinzwe umukino ku munsi w'ejo n'ikipe y'igihugu ya Benin, igahita iyobora n'itsinda rero n'amanota agera kuri 17. Bivuze iki rero? Bivuze ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda yo amahirwe rwose kuba yakekiza mu gikombe cy'isi cya 2026 yo yaje kuba nyine ayoyoka, nyine birumvikana, dore ko yasabaga gutsinda nibura ku munsi w'ejo ikagira amanota agera kuri 18, ikaza gukina n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo nibura ivuga ati turamutse dutsinze uyu mukino dushaka kuba twagira amanota agera kuri 17, rero tukaba twakomeza kugira amahirwe yo kureba rero ku byavuye mu yindi imikino. Ariko siko byagenze rero, ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaje kuba itsindwa igitego 1-0 kabisa rero.